zato što se bavim tim poslom kao umirovljenik, to mi je dodatni prihod. Sad će biti 3. godina i ja sam zadovoljna s tim kako je do sada bilo. Učlanila sam se u udrugu jer mislim da moramo biti organizirani kako bismo mogli štititi svoje interese i u potpunosti podržavam sve što je kolega rekao baš u svakom dijelu i koliko sam razgovarala sa ostalim ljudima koji se isto tako bave tim poslom, svi smo mi za takav način i takav pristup. Znači, upravo ovo što je rečeno sada. Što je ono što u stvari vama kao iznajmljivaču najviše smeta u ovim reformama? Pa smeta mi to što se taman nekako smo se naučili na određeni način raditi do sada i onda se na ovako ishitreni način donašaju određeni zakoni. U biti nije se suštinski sagledala cijela priča da bi se to na neki... Razumijem da je potrebno podizati namete jer na taj način hranimo državni proračun. Ali to u svakom slučaju mora biti opravdano i mora imati neku pravu svrhu, a ne na način da se mi na neki način ovako nađemo doslovno stavljeni pred gotov čin, pa hoćeš, nećeš. I tako da mislim da se moramo boriti kroz ovakve udruge da bi zaštitili svoje interese. Hvala. Samo još molim da mi se predstavite. Molim? Vaše ime i prezime. Ja sam Sanja Jurčić, imam apartman na Kantridi.